Ketemu lagi dengan saya, Ujang Combro. Kali ini saya akan menceritakan dongeng legenda Sunda yang berjudul Ciung Wanara dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selamat menontonnya, semoga terhibur para Combrokers. Ciung Wanara story. Long time ago in West Java, there was a kingdom called Galuh. The ruler was King Barma Wijaya Kusuma. He had two wives, Pohaci Naganingrum and Dewi Pangrayap. At that time, both of them were pregnant. The king was very happy when Dewi Pangrayap gave birth to a baby boy. The king named him Haryambanga. He was a handsome boy. Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang disebut Galuh. Penguasanya adalah Raja Barma Wijaya Kusuma. Dia memiliki dua istri, Pohaci Naganingrum dan Dewi Pangrayap. Pada saat itu keduanya sedang hamil. Raja sangat senang ketika Dewi Pangrayap melahirkan bayi laki-laki. Raja menamainya Haryambanga. Dia adalah seorang anak laki-laki tampan. Several months later, Pohaci Naganingrum also gave birth. Dewi Pangrayap helped her during the birth process, but she had an evil plan. She had prepared a baby dog and gave it to Pohaci. Then she put the baby in a box and had it thrown to a river. Lengser, the man who received the order to throw the baby in a river, put him in a safe box and gave an egg. Meanwhile, Dewi Pangrayap reported to king that Pohaci had given birth to a baby dog. Beberapa bulan kemudian Pohaci Naganingrum juga melahirkan. Dewi Pangrayap membantunya selama proses kelahiran. Tapi dia punya rencana jahat. Dia telah menyiapkan bayi anjing dan memberikannya kepada Pohaci. Lalu ia meletakkan bayi Pohaci dalam kotak dan dilemparlah ke sungai. Lengser, orang yang menerima perintah untuk membuang bayi di sungai, menempatkannya di kotak yang aman dan memberikan sebutir telur. Sementara Dewi Pangrayap melaporkan kepada raja bahwa Pohaci telah melahirkan bayi seekor anjing. Oh, Your Majesty, Pohaci is an evil woman. Last night she gave birth, but her baby is a dog. They are sinners. God had punished them. This is a shame for Your Majesty, the king and the whole kingdom. Oh, yang mulia, Pohaci adalah seorang wanita jahat. Tadi malam ia melahirkan, tetapi bayinya adalah seekor anjing. Mereka adalah orang-orang berdosa. Tuhan telah menghukum mereka. Ini memalukan bagi yang mulia raja dan seluruh kerajaan. The king was shocked and very angry to hear that. He thought it was a shame for the royal family. So he ordered his soldier to kill Pohaci and the baby. Raja terkejut dan sangat marah mendengarnya. Dia pikir itu adalah rasa malu untuk keluarga kerajaan. Jadi ia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Pohaci dan bayinya. There is no place here for sinners. They must go to hell. Then the king called his servant Lengser. Lengser, bring them to the wood and kill them. Yes, Your Majesty. Lengser, who had to carry out the order, did not dare to do it. He saved Pohaci instead. Then Pohaci lived in a remote village. Tidak ada tempat di sini untuk orang-orang berdosa.
mereka harus pergi ke neraka. Kemudian raja memanggil hambanya Lengser. Lengser, bawa mereka ke hutan dan bunuh mereka. Ya yang mulia. Lengser yang harusnya melaksanakan perintah tidak berani untuk melakukannya. Dia menyelamatkan Pohaci sebagai gantinya. Kemudian Pohaci tinggal di sebuah desa terpencil. Meanwhile, in a village by the river live a couple of husband and wife. Aki Balagantran lived with his wife Nini Balagantran. Several years had passed after their marriage, but still they had no children. Day and night they prayed to God to ask for children. One night, Nini was dreaming that she saw a full moon. Aki interpreted the dream that they would receive provision from God. The next morning, Aki went to a river with his net to fish. Suddenly, something caught his attention. In the middle of the river, there was a wooden box floating on water. Then he grabbed it. He was shocked when he saw a baby inside it. He brought the baby home and gave him a name of Chung Wanara. In Sundanese language, Chung means bird and Wanara means monkey. They were very happy since they had no children. Sementara di sebuah desa di tepi sungai tinggal beberapa suami dan istri. Aki Balagantran tinggal bersama istrinya Nini Balagantran. Beberapa tahun telah berlalu setelah pernikahan mereka, tetapi tetap saja mereka tidak punya anak. Siang malam mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak. Suatu malam Nini bermimpi bahwa dia melihat bulan purnama. Aki menafsirkannya bahwa mereka akan menerima pemberian dari Tuhan. Keesokan paginya, Aki pergi ke sungai dengan jaring untuk mencari ikan. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah sungai ada sebuah kotak kayu mengambang di atas air. Kemudian ia meraih kotak itu. Dia terkejut ketika ia melihat bayi di dalamnya. Dia membawa bayi pulang dan memberi nama Chung Wanara. Dalam bahasa Sunda, Chung berarti burung dan Wanara berarti monyet. Mereka sangat senang karena selama ini mereka tidak punya anak. Several years later, Chung Wanara grew up to be a handsome and smart boy. The egg had become a cock. Chung loved cockfighting. He went everywhere to play cockfighting game. His cock was so quick and strong that it won all of its fights. Soon, he and his cock became famous in Galuh. Everybody knew them. Beberapa tahun kemudian, Chung Wanara tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Telur yang dihanyutkan bersamanya telah menjadi seekor ayam jantan. Chung sangat suka adu ayam. Dia kemana-mana untuk mengadu ayam. Ayamnya begitu cepat dan kuat, dan telah memenangkan semua pertandingan tersebut. Segera dia dan ayam jagonya menjadi terkenal di Galuh. Semua orang mengenalnya. Then the king of Galuh, who had many cocks and also loved cockfighting, heard the news. So he ordered Lengser, his faithful assistant, to find the boy. As Lengser got to Chung's house, he was surprised to see the box. He realized that it was the box he threw into the river some years earlier. When he asked Chung's father, he was sure that Chung was the king's son from Pohaci Naganingrum. That time he wanted
to do a good deed for Cheung. Then he told Cheung that the king invited him to palace for cockfight. He also told Cheung to ask for the kingdom. If his cock win the fight, Cheung agreed. So they went to palace immediately. Kemudian Raja Galuh yang memiliki banyak ayam dan juga menyukai ayam jago mendengar berita itu. Ia memerintahkan Lengser, asisten yang setia, untuk menemukan anak itu. Saat Lengser sampai di rumah Cheung, ia terkejut melihat sebuah kotak. Dia menyadari bahwa itu adalah kotak yang pernah ia lemparkan ke sungai beberapa tahun yang lalu. Ketika ia bertanya kepada ayah Cheung, ia yakin bahwa Cheung adalah anak raja dari Pohaci Naganingrum. Waktu itu ia ingin melakukan perbuatan baik untuk Cheung. Kemudian dia mengatakan pada Cheung bahwa raja mengundangnya ke istana untuk bertarung ayam. Dia mengatakan kepada Cheung untuk meminta kerajaan jika ayamnya menang dalam pertarungan. Cheung setuju, sehingga mereka pergi ke istana segera. Later in the palace of Galuh, Cheung told the king that he had a condition for the cock fight. If his cock wins, he wants the king to give him his kingdom. If his cock loses, then he will give his head. The king agreed because he was sure that his cock would win. Then, in a fierce fight, Cheung's cock won the fight. Everybody was surprised. The king had no choice. He had to keep his words and give his kingdom to Cheung Wanara. Then Lengser told the king that Cheung was actually his own son from Pohaci Naganingrum. He revealed Dewi Pangrayap's evil action. Kemudian di istana Galuh, Cheung mengatakan kepada raja bahwa ia memiliki kondisi pada pertarungan. Jika ayamnya menang, ia ingin raja untuk memberinya kerajaan. Jika ayamnya kalah, maka ia akan memberikan kepalanya. Raja setuju karena dia yakin bahwa ayamnya akan menang. Kemudian pada pertarungan sengit, ayam Cheung memenangkan pertarungan. Semua orang terkejut. Raja tidak punya pilihan. Dia harus menjaga kata-katanya dan memberikan kerajaannya ke Cheung Wanara. Kemudian Lengser mengatakan kepada raja bahwa Cheung sebenarnya anaknya sendiri dari Pohaci Naganingrum. Dia mengungkapkan aksi jahat Dewi Pangrayap itu. The king was shocked and very angry. He ordered his soldier to arrest and punish Dewi Pangrayap. This event made Prince Haryang Banga got very angry. He quickly attacked Cheung Wanara. Finally, the king decided to divide his kingdom into two parts. The border was Cipamali River. The west of the river was given to Haryang Banga, while Cheung Wanara ruled the eastern part of the kingdom. Raja terkejut dan sangat marah. Ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan menghukum Dewi Pangrayap. Peristiwa ini membuat Pangeran Haryang Banga menjadi sangat marah. Dia segera menyerang Cheung Wanara. Lalu pada akhirnya raja memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Perbatasannya adalah Sungai Cipamali. Bagian barat sungai itu diberikan kepada Haryang Banga, sedangkan Cheung Wanara memerintah bagian timur kerajaan. Sekian dari saya, Ujang Combro. Semoga para Combrokers terhibur dengan cerita yang saya barusan ceritakan. Untuk selanjutnya jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.